वाले उस पे पड़ती है। Braucam uz Šivas Nilakanta ašramu. अच्छा ठीक 5 किलोमीटर। शिवपुरी में क्या क्या और ऑप्शन है, क्या क्या करना है? अच्छा अभी के साथ अच्छा दोनों तरफ का 250। Tik brauc pa kalniem. जो आपको चढ़ाना है सर, चढ़ाना तो जो भी है ऐसा जबरदस्ती है कुछ नहीं। अपना आराम से Mēs esam izkāpuši kalnos, netālu no Nilakanta tempļa. Mēs pirms tam iegādājamies puķiņai lietiņas. Tāds. Jā. Okay. भाई चप्पल जूते हैं कुछ Mēs atrodamies Šivas templī, Šiva Nilakanta. Tas ir Šivas aspekts, kas norīdi. Simboliski tas ir domāts, kad es upurēju visu savu negatīvo Šivas enerģijai, vai arī Dievam Šivam, ja tā labāk patīk. Šis ir tas ašrams, Šivas Nilakanta, tur iekšā viens tāds riktīgs worshipers, vals, vīriņš tāds, Sonjas. Priekšā viņam ir tikko pabeigti jāgis, bet tur nedrīkstēja filmēt. Lūk. Beautiful place of Nilakanta Shiva.